Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚑𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328. Or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢𝚘, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢𝚘 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan. The eyes of the Lord roams to and fro on the surface of the earth to confirm those who are steadfast in him. That's 2 Chronicles 19 and verse 6, verse 9. O le anga le leile o le tua o nai te wawa iei lea. Po pe te alofa i le tua pe le ai. E whea whioa i afo fonga o le tua lunga fonga i le. Whether you like God or not, whether you love him or not, that will not stop God from watching over all that he created and every soul that he gave into this earth. O nai te wa iei le anga le leile o le tua. I le tae au le nei o la o mata upu o te mana o e whabrena o na au mai whaatasi o tanto wanganga mo tanto loto tanto te tuli matai i al sitianga. My purpose this morning is to bring us together to totally focus on the rapture. Say rapture. Rapture. E lo le rapture me fa alu meuli. E lo le rap nga o le te sa wai e le tae au ne. Au te mana ia fa te palo wanganga ta wai mo lo wanganga tal tonu i la tua.
O le polkala me lata mai le atua lea mo so se tangata le lalolang e a fia I ma tangata le talitonu mai se tangata Israel te ena kiwiso o le sitianga. I want to challenge you that the next program or the next event that God has prepared and has already declared is the rapture. O le pauale na o pokalame le so o mai nei le atua mo tangata ola umalava le lalolang o le sitianga. Ai ba mai fola mai taimi le nei pa fai te o te fie te alu I lunga o a foi nei o le YouTube mai si umalava foi nei pokalame fa keusiano I nei wa matua te fetawa ia keusiano e leo te fa pena ona fetawa I ia keusiano ma le lalolang o te tonu al tino ki wiso vai temi nei o lo fi na wa ina ele ese sitianga. Hallelujah, say wow. Ava e lo fa na o ia o ia te le lo fa pe ese sitianga pe le ai au te le mana fa mau lo temi ina ia e lo e sitianga. There is a thing called the rapture. E ia le meta ua o le sitianga. Awa fa ai te mine o la famesi ele ia se upu fa pena tu spaia. All right? Ole ata to le fi na umtangata. All right? Ai ta to te baba ai le fionga le tua. Always remember, men will try to interpret God. Men and women. Ya eman tui nal melne ele mafai lava ona le aini tangata ola o ali ima tamaitai sai I le fionga le tua e tau mafai e fa matala le tua. Ai ia eloa ina ele ai se tangata soifua e mawhai on whamatala ina le atua. There is no man and woman on earth, no matter how intellectual they are, no matter how smart they are, that can interpret God. Leise se mawhai on whamatala ina le atua. Alleluia, wa le atua sinsidese. O sana, e te loa fo ia te oe, e te o le atua sinsidese. Ai iau mea nai whai, e le sinsidese le atua na ia te oe. Mo meo upu. It just become a language. It just become a vocabulary. Hallelujah. A terminology that we use. Amen. A o le atua ia. E wha matala I le atua ia. O le tuspa ia foi. Na au mai le atua ina ia mala mai so o se tangata lotu pe so o se tangata kiusano. E ese no tangata lotu, ese tangata whanau fawina. Are you with me? Tatu I whatasia nga. O le amakanga ngau le lu I o kako o mata upul tai au nei. O le tangata lotu. Nana sawa le lotu whanongo longo pe. Mangaya le upu. Ae. E ia le ae kua I nga. Ia ngā alu lori wa umafoi nga. Ia koe sau fai lesi vai aso. Koe whanongo longo foi koe alu. Mangaya le upu. Ae. Ele e o whakasi ale mangaya. Ma le ae. A o tangata whanau fawina. E alu, e ngungu, a o le anganga I tonu ia te ia, o whapena o na vala au atu I le anganga pa I o le tua, e wha matala atiri, ma wha pupula atiri, ma wha I loa atiri mai, o ana fionga ia. Amene. Alright? So, nā te vai ai, ma whau le po o, po le alito inga tangata iai oe, po o oe se tangata lotu, po o oe se tangata whanau fawina moni ake wisa. So, look into yourself today, and see whether you are a religious person or you are a born-again believer in Jesus Christ and also believing in the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Au ia te wabai au noa ngang pa ia ia te oe ma. Lem whaita mam lama la I si tianga le sau nei. Ai o te mana ona ia I loa te mini e iai le si tianga. All right? I want you to confirm in your spirit, your mind, and your soul that there is a rapture. Hallelujah. O mata upu e lua sumal whama, lua sumal lima tu so mateio. O nau te fia whaasoa I tae au le nei. E leo mata upu I would like to share from the recordings of Matthew, chapter 24 and chapter 25. It's not the whole chapters, but I will just use those two to bring extracts of the teachings of the rapture. Au te fia whaongaina le lua na e au mai ai lea o se taiala mo oe mau mo au e winga I le sitianga. O te mna e umale asole nei mo I le awhai tūlale lau tala noa ai
ua e malamalama i si tianga ma e tapenai. And listen again. E leo tangata umo e whaalonga le si tianga, ma o onga le si tianga, ma e fo i whaamoe mo le si tianga, e oi le si tianga. Woi. Fai whaakase moi, woi. Se whaaleo le leile woi le ngā, o le woi wake. All right? Those who knows the teachings of the rapture and those who also are awaiting for the rapture, not every one of us will be raptured. Are you with me? E mawhai ona tā whaalongo ia wa ongo le sitianga, e mawhai foi ona tā whaamoe moe mo le sitianga lea, ai le avea lea maawala e sitia nai o e mao. Are you with me? Tatu e whatase na. Mawhanga whakoi o woi. Awa o lo mawhau e na. Le ue whaalongo ia, wa e sau foi le lotu e tiaro e sitianga. All right? Let's hear God himself as he interpret what the rapture is all about. Ai tato whanonglongo i le tua e ala i lona nganga pa ia i le tae aole nei, i le winga lea o le sitianga, ma le mea e whaia le tangata, ina ia mauti noa ai lea e alu i le sitianga. Come with me to chapter 24 of the book of Matthew. Let's walk through the word of God. Allow Holy Spirit to walk us through his word. Whatanga ngang pa ia whaasavali oe, whaasavali ia oe ala ilana up. So, a vea tus pa ia ta iala mo i tātou, mai la fionga le tua salamu salau suma le iwa, whai upe salau ma le nima, o la upu o le sulu le iau tau vai, man malama iau tau wala. Psalms 119 verse 105. God himself spoke, my word is a lamp unto your feet and a light unto your path. So ia te wawaian, e te le manga o mia se kangaka pe wa, you don't need me, but you need Holy Spirit and you need God right now to explain his word unto you. So hear Holy Spirit through my voice. Pa fonga yangang pa ia ala I lo leo. Ai whatangal tus pa ia lea, e whapupula i ante oe, le fina ngalo leo lea tua, e winga, I le mata upol tae au nei, o le sitianga. Aua le wha pe na o na fele lo mafofau. Don't fele-feles, yo mafofau. E ale ngā. E manga i ngangu ngai whai ngofia le ngā, e ala mai ele ngā. O la tau, so o le anga whai o le ngangu whai whiau. I don't give a dancing. I will do it the way I want to do it. To hold your attention. In the ia upu e ai leo o lo wanganga mo lo loto. Au ka we toi e le lo nga wa o nga fo ana fa pinga nga ia pu e mai ele o nga ia fa masi wala wa ki alu la so e ke le alu mal siti yang ai ki alu ko le angol ngangol e foi au. Okay, that's up to you. Foi tau fe mo lu mal tolu ba ai ai o le wa onga le o onga Yesu Kristo tato foi tau ia ona ulu fa fo leo Yesu wa mali esele malu ona oma ia le ona so ia te ia e fa sino ia te ia I fale o le malu fai upe lua a ua fetala ia tu Yesu ia te ila tō wau tō le loa ea nei mea uma e moni o te fai atu ia te o tō e le tō iai se maa I lunga o le tasi maa ai wa uma ona solo ia I lalo tolu wa nofo ia I le maunga olive ona oma ia le o le au so ia te ia wa nao I lantou wa whapia mai ia e fetalai mai ia te imatou. Pe o a fea ia mea. Pe se a fo I le whailonga o lou maliu mai. Male ngata anga leo laulang. O I le vaenga leo mta upule lua sumar wha. E le talto nunga mala wa onga whatu se whaia. Tua e lua aso. O na o lolea I le paseka muli ai aso whaleilea ena o na whasa toroino leo kewiso. Christ in this passage of scripture and these writings of Matthew is on the last week of his ministry on earth. E tā ua na vaenga lena ia vai ai lea o mea uma I te whalo nei lua suma whama lua suma lima tai au nei o mana vanga mulimuli na po ma vaenga na whaleanganga o le malo o lona tamalea na fia meke wisu le watu e sa saa uma mai lava I ona so.
I le teimi le o le tala noa mai I lunga le maunga olive. Wa uma I le teimi na fio wha tupu o toi ke wiso Yerusalema. Are you with me? Wa uma no na fio wha tupu Yerusalema. Wa uma na tupu mea tu tupu ai ina ua nya fio wha tupu Yerusalema. Le la wa mai nei lo, wa mai le maunga olive. Ai fia fesili lo lea, ma fia mamala mona so. Pe o rani mea o le atu tupu I le lumanai. So le la wa wha I roa mai ke wiso. O I whai te wawa iai. O le tau talanga leo lua suma le wha. Ma le lua suma le lima, na o Yesu ke wiso lava, mona so. E le o iai ona so o fo ia muli ma ia te ia, me ia tatou te taua na o followers. Awa e se e iai followers, e iai disciples. O followers o ka whai ngat muli ia, whanongolongo, whai kakala ia ngā, o si whai ngā mai e fia ai me ai e whai e ke wiso wa venga, e pe o le whaafe lena whawhangaina, ma le lima afe lena whawhangaina ke wiso ina I mea I titi lava. La tōlana o e followers e ngā. La tōlana I le whiawhi lea, na o so'o lava Yesu ke wiso. O ia te mana e te vaai iai, I le tāua o onga ia, lea mai ke wiso, I le vai aso muli lea, o lana misiona, o lana misionare, whaa le atali o le tangata I le lalolanga. So, all the secrets of the kingdom are now revealed to his true disciples. So outou uma ia, outou uma lama, o so o monio Yesu Kristo. Tate fatasi na. All right? Lela wa mama lama ni I vaenga le tatu ola lufu malima, come with me to the 25. O I le fata oto leo la tato fa o ngaina, amata mana fai mo fai po sumal tolu. I'll be sharing on the whole chapters, passages and paragraphs from verse 1 to verse 13. O fata oto lea I tau pou e toa se fulu. Tato e fata sina. O fata oto o se a onga lea fale nganga e mo moli mai e whai a onga pela o Yesu Kristo I se mea moni lava e tupu. Ai wa au mai e se whamatalanga ina e whaingofie o na ofi matau fia e o lo ave ye la waonga so le la mai e ke viso le tala le a le tala le o tatu lo ina o tala tau po e toa se fulu right ai o le tala le o fa matala ini tau po e lo fa matala fo il tulanga pe ona eva ye ile il fa toto ai o lo fa tata mai ina me moni lava e tau o tali ma fine o le sirisiri ese po o tangata o le malo, o le tua tangata o le ola e whawawau. Ta te whatasi na. Alright? So leo tato vai I o Yesu Kristo mona so. O le ata vai ana I te tono o le mataupu le lua suma lima. E le ngata Yesu mona so. A ua o mai e whailo Kristo o le awa onga lea au mai I lantou lea awa e fia malama I lantou po o le ani mea o le atutupu le lumanai. A o le a foi ni mea wa saunia e le tua mo la lantou muli I anteia mo le lumanai. They want to know what's in store for them regarding their faith in Christ Jesus. For they have given up everything to follow him on the last 3 years. They want to be assured that their time with him is not wasted. Lela wa mai lo ke viso lea le tala le ia lantou ia e tusa ma mea o le atutupu. O I whai tatou te vai ei lea, o tau pou i e to se fulu lea e tala noa i ke viso I. O tangata ia, ua tali tonu ia o onga Yesu Kristo. Are you with me? O tau pou i se fulu o tangata ua whanongolongo ia o onga Kristo. Wa lantou talia fo ia o onga ia, ma ua lantou muli ai. Wala tu langona foi o le wala tu faia le me fina ngalo ai le tua. Are you with me? O ia te wa ia na fa pitona me ki viso la wa onga le mantolo fa tu o lanto I wana o so o Yesu ki viso le taimi lea. O le au mai ki viso le a me o la ye le la lo langi tanga te ia tumbu mai ai o I foi te wa ia e ia wa onga le malo le tua e le fa onga ina ye le tua ia pe au mai le tua le taimi tumbu le la lo langi atoa. Ai au maia le fatu le malole tua ye wasauni e te lia matalitonu maola ai.
Are you with me? Are you with me? And I want you to grasp and get hold of the heart of God for you and I this morning. I want to call my for ngafi, matau sanga wutonai. I va aya o ya te o te va ai fo ya te le asole nei. Po fea o e yai e tusa mafionga ia le tua. Are you with me? Te mana na vai po fele te yai I le to se fulu le. I want you to put yourself in these 10 virgins. It's not talking about women. Mawamai. Awala fa ina fa fina la ye se fulu ina lono winga. Ka lo fa ya te o ko tane mali I mata malolo ma ko inga. Winga le so ko fil malo le tua. Mawamai. Le winga le upulo fa te oto. O fa fine. O le ata le o le kalesia ke viso. There are times the Bible teaches and symbolizes women as the body of Christ or the church. Tate fatasina. Ite mamama vangana pe o ya o ongol tusio o foi nei o falinga. Ai ile aso ne te ia mamama le wingol fata oto le o fofine le maina o le kalesia. Okay? Tate fatasina. Tatu wolo la ile mena la ntu sie le tuol tu spa ia le ma le fata oto fa pito la le. So let's search. Manya fiona ne tua ala ke wiso. O le sa ili lan me o ya. Ya, o le la ka ko kalngo le tok. Bangi o punga kalngo o le afa palang tok. Right? A o fa yatu. Fa uma mai le o tok. Inga ia le o le si upu fa palang le interact. Ka ko bo fa kasi makalango. O faya onga le le fa pena inga ia afia mai lo kamai a wai ais kamai nga ngomai ia le onga o mai mat pengi mal penka la male api ai ya mas pa o alu amen se me fa longo ia na ia nga uma foi lo nya so sa tate fa tasina so right o le sa ili o kere lau le fai kau kuspa ia le ia ngai. O le chui. O le vala au. Pie beve. Ia se va aira ia I. Se fa au le lau piki kangaka. I'm going to pick people and I will say it and you finish it. Is that okay? Oh, kafe. O le koa fa vale vale. So o ia te va ia o le winga le mele tama fai ai ele se me ka ki ka ye ai ya va pio se me mali a te mana ia lo ina ile so se upu te tono tu spa ia le wo ia fa me mianga le tua a esa ili ile mta upu le tai ale nei e te maua mai le tua se me fou mai a te ia a tu I fai ai ile upu le la tato fai tau tai ale e fa pe fo na tala mai le tua isi me fo le o fa te oto la le o le vanga fa longo ai e te le ina mua e tani mai fo ina to see that's the amazing thing about God when you search when you are willing to seek out his word he will bring revelations unto you so se te me te so ina fianga le tua mai na ina e fa ali mai le tua le si me fo ya te ai se a mo ko ni tum ta pe lo fa I paiva e yai me le yo tanto loto le va ai e tanto mata pe fa longa yo tanto tlinga a o mena wo loa le upula loa e le situnga mau a le loa wo leva na saunia e le atua mo oi po oe a lo lofa ya te wa le upula e le so na fa lia e le tua me lilo lo na malo I so se tangata ana e fa lia e le tua na oea e a lo lofa atu ya te ia o la tangata lofa le o tangata na una we sa ili o tangata na una we tu in mamalo le tua o tangata na una we fa pena o va au le tua a o mata nei le o tangata fi fa tau tu spa ia wa halu ne va yaso nga le Facebook mai se me na ia ai te le alu tu spa ia e le te le ma fa ia nga lo se me lilo mai le tua Hallelujah. 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 Ana batu me e umala ko kalanga so wai rolo le peke poko peke valea. Ele so nga fa mil milia foi upola fionga le tua. Osana.
Awa le tau te va ia I. O le ai feta lai le ia ke wiso I. O tau pou ia nau mai. Lai anu ato wha moe moenga. Ai a wha mai ke wiso. Ie vale lea. E popoto. All right. So let's hear the parables as Jesus revealed on that day. Kato whai tau iai na. Let's read it for ourselves. All the young people and those who don't have a Psalm Bible, look into your phone. If you get the Bible apps there, yeah, use that. It's Matthew 25. Tato whaitau ia. O ia ona po, e tu saina malo le langi, ma tau po e tos fulu. O e na ave alanto la mepa, ma lato wo atu, e wha whitaiai, I le whatu a whaiawa, watch le mea lei na, wha mai o ia ona po. O le winga le leina le na, o lai wha a wau mai ai, le tala noanga I le mata ope lua sumat wha. Are you with me? This is the continuation of that conversation on chapter 24. Le lau wha meke wiso, o na poia, o lumanai, o le mamela le la tupu, o le malo le atua, e pei o, a mailo lea, o le wha inga le, e pei o tau pou, e toa, se fulu. Vai mena na ave la tau na, o amena e ave le whai upotas. O la mepa ma lo la tau wha, moe, la tau wha moe na iei na. E oe wha, wheloa I pe wha whetaya I ile whatoa, whaiawa, o I whai watatu I loa ai lea, o le whatoa whaiawa lea o Yesu Kiriso. O Yesu Kiriso lea o le whatoa whaiawa. Ai ile aso le tala noi ke wiso I ona so I, e leo whamatala ina ke wiso, le lo loto le winga o le whata oto. Ai e te loa le winga o le whata oto lea, ina ua e to su e muli ane, ina ua tatala le kalesia, ma tina e ma whatutuina, e paulo le kalesia ala ya nganga pa ia, ona whailoa mai ai lo le ina, o le winga o le o onga lea. So o ia twa mai o fata oto lea na au mai ke wiso I ona so o ia ona laifia mamlama I me o le atupu I le luma nai. Sa fia I loa la toia pa me luma nai. Ai tala no ia ke wiso, ai tala no I le lua afe lua se fulu male. Ai sa lua o lua fa. Yeah, smart boys and smart girls. Wai loa mai le wingo o mea lilo I o le malo le tua. Le wa tala mai mo oe mo le aso le nei na whai loa ke wiso I o I le maunga leo olive ai o lai te tau tala ke wiso I na a o lea wa tato malamlamai I le lua o lua wha so I le tato tawai ai o tantou o tangata o loo wha talitali e wha pena o le wha wheloa I le wha toa whaiawa I le tusio e peru au no e peru e feso lo mta o po lima la va ver fai po lo suma le lua te io o ile fai unga le vaenga na la va ilo na fa matala ilo le ngang pa ia Paulo le va ke viso male e kalesia o le kalesia o le tino le ke viso po le mana mea a Yesu ke viso le fa tusa ia ile ainga o le tane male ava male ainga fa tusa ile lofa o te malo ilona to lua po lana va po lona faletua po lona tausi ia po lana mea fale a wa o mea umana ia le ngana lea e fu ile lofa o le tama ilona ia le nga tate fatasi na a mai fo la ia na le fatuso ke viso male e kalesia na oti ke viso mo lana e kalesia mana tua lo le mata o pe suma fa ko pe ma ko ngia ko me na ia pa pena na pa me ke wiso le mata o pe suma fa I le fia fior paseka a woto te to vale a woto te popole ai fa to tua ile tua fa to tua mai fo ia tau o Yesu ke wiso le a wai tele me to te no fa ni ma to lo tama mai a fa yo te anu o te toe o ila le feta la ye ke wiso ile o onga le ile a fo ne ile monga olive a o le lai te tala ke wiso ma to fa matala muli ane le winga le upulea fa mai e oe fa feloa I le fa toa fa yava so la fa me ke wiso ina man tu fa lo fa o so oia na o tangata ua tali tonu ia Yesu ke wiso ma ua ave e ke wiso ia me lilo lona
Malo, langa wo la foi le fia fil paseka. Ai toi a mai ke wiso I te lingo le awali ile sa ia fa so ia I le monga olive le famtalanga le famai o ia ona po. E pe ia le malo o le atua o tau po. Na o e fa Whailoai. So ngā lawe me ke wiso o te aru ai o te toe tau o ke wiso la le o le unga lo whamtanga o ke wiso le o I o le whatoa. Whaia wā o le ala tau te whatari ai o le aso le taua o le aso e whailoai ai ia mana mea ia ke wiso o lana e kale sia po lona tino ma le whatoa whaia wā o le aso o le rapture. A whailoai rapture. Inga ia makua whawhelea ulau whaile ke iloa le a foi nge le sosia ma le lololo awa rapture. Hallelujah. Fai tal fai pe lua. Te mana ona e pu e mai lava ia le wa onga le. Mantua le melo te mana e te ta ia te oi ia e loa. Pe te fa longa tala le mo e fa longa ia ai le o uma lava tangata. O le nganga le wa onga le ina ia fa ta pe nai oi le aso le nei. Ina ia e mauti noa, a o ina so le me tutupo ina, e le ai lama se tauwhia oi. E leise se bauia oi, e leise se bauia au, ai tātou te sitia uma le aso le nā. Langa o le whina ngalo moni nau ki wiso mo tātou. O le mafu anga nau a onga ia, e whi nau a tangata ia I, lantou fo ia whanongolongo I le live le, ia maisi fo la whanonga pia, o le se yo a onga le whaiwhi au lea, peno whatea te oi. I don't give a dance, I mea manatu I tangata ia ina. Because the Holy Spirit is speaking to us through His Word. It's a don't settle your faith on the interpretation of men, of you women, of the Word of God. Base your faith and your trust in this Word because the author and the perfecter of this book is still alive and with you and I. It's a lese se ai lea, pa whanongolongo ia ngang pa ia. Awa, I le tusi lea, o le tele yo whinga ungala iai. Wa finga wai po oi sa lang fa makalai ngau I. Hallelujah. Wasana. All right. I just want you to concentrate on the blessing and the anointing of Holy Spirit ngai tonu ya te oi. E te loa o tau tala. O le ngang pa ia nei tonu ya te oi. E fa matala loto ya te oi. E mea umai pe a fai te nau nau. Ma fu angana o watu e mea nei tonu. O le tangate sui. O le tangate tui. Ma le tangate fa pena ona vala au. Ia ina e fa manuia oi le ile. Ile upule nel tau e fa ya na o ngata fa longolongo e te mau fa ya na ngata fa longolongo. Hallelujah. Okay, fa tau fa perua ya wa popoto le tolima o lancho ai valea le tolima wa ia ngata ia peno fa o le kalesia ke wiso o e wa fa longo le upu wa o ina le upule a le fa mai ke wiso I wa ave yon soria e uia ia ita na lato fa longolongo ai e vale lea isi ai popoto isi au fesilia tu nei si ilunga lima o e tangata popoto ele ai ase se fi valea o ka ko fa popokonga ngai wa ka ke manga o uma lava o ka ko you know I'm the man I'm the woman I'm the kid mau mai I loa na langona ai o lo langona mo lo manatu ele o finangano na le tua your thoughts and my thoughts your ways and my ways are not the thoughts and the ways of God. O manatu le tua mala le tua o ia fa vai ai so I foi la e lema fai na lape pe se lau fifilinga pe a fai te filifili tu so ma me te fa longo ia are you with me o fai upe fa ia a oe o ia tol ia o e valea wa ave la to la mepa ai le avea ya la to so va ai ma fu anga valea ai tangata are you with me elena na ina ile tua le me mon God never hides the truth. Le wa fai sa o mai ia te mai I ala ia ke visu mo lantou ia. O e valea. Wa o. Ai ave na o la mepa. Ai le aini swau. I le taimine o te fai lo ia te oi. I lo tau tulunga mai angang pa I o le fionga le tua. O le la mepa o le fionga le tua. Le upu lea. O Yesu ke visu o ia o le upu. O ia o le malamalama. Christ is the light. He is also the truth. He is also life and the way. So, o lantou ia o le tala noa o ia mamalama ia, o lantou ia, wo ia ke wiso to tonu ia I lantou. Are you with me? Tate I fatasi ina. Mantua tato wa o onga I o tuana I atu, o le fe fa o ia tato wa o onga I o tuana I atu, I le Ioane suma le lima.
Fai upo fitu. Mai ke wiso na a fai tau te tū mau i antia o Yesu ke wiso lea. A tū mau fo i la upo i antia utou. Ma tū mau la upo i antia utou. O mea uma tau te mana na o ai. Tau te ole tau te ma e fai a lea mo tau. So ila le te wawai lea o le la mepa lea o Yesu ke wiso. So lono winga wa fa ola ina ia fa fine va lea ia. O po tau pou. A vale a ese upo lo fin so skema kau ko fa finga ia i lo tau pou. Ma wa mai. Because this is not talking about the gender. Le afone le tulanga le afone o fafine po ta maloloa. Ta te fatasina. All right? So o ila le fa ilo me vale na avela tola me po lono winga o lancho wia wa fa longa ya ke wiso wa lancho talia ina ia Yesu ke wiso e ve mali im fa ola yo lancho. Bolanga they have confessed the foolish virgins here, the 5 foolish virgins are those who heard the teachings of Christ and confess him as Lord and Savior. And that was it. Ma wamai. Ma fu angla fa make wiso e valea la ia. Wa fa longa ma te dia Yesu ke wiso. Pa wala na. Pa wala na me la wala to fio. Ma ko ka Yesu ke wiso ma ko fa ola ingo fa. Okay. Tatu vai fa pe ele o uma in alfa chocho. Are you still with me? Are you still interested in the word? Okay. Fai upai fia na wa uma. Lea wai lua kwa le se mereka ko ke ya. All right. That's why le la foi le fai upai fa. Ia a oe popoto wa aveni swao ia lanto fangu fatasi ma lanto la me so va ye na le la wa fai lua mai I. Immediately Jesus brought to our understanding what he considered the smart. Those who have the wisdom, right? Well, le ngate le malama le pe o le vale le yai. Le o tu salva senga I o talia ke wiso. Ta te fatasina. Ai o mai lo il vaenga le mai. Ai na lato ave ele ngata o moli a wa ave fo I malato fangu swao. Right? O ia te mama iai lea ile ese senga le wa me ke wiso I o le o langa o tangata. O tangata wa fa ola ina ai le iai o swao ila u mafuta ya ngang pa ia o le ngang pa ia. All right? O le ngang pa ia. Why Holy Spirit here? A why to tele tangata fam tale fam mai o le fangu swao le ele o le ngang pa ia. E mai foi le lan chou le malama iai mai o le ngang pa ia ele run out. Ele uma le ngang pa ia. Are you with me? Are you with me? A mafo anga wa o au mai ai o le fangu swao o le ngang pa ia. A wala ale ai le ngang pa ia e le malama le wa mai te tonu ya te o ma. Without the Holy Spirit there is no illumination of the light that is in you. E le mafaina malama lo wo langa le I me ye te fa longo ai. Ba fo anga fo nai valea ya le o le soifua o te ngata le o te lia ke wiso e le o mafaina tu e se e atu desi la sanga. Le winga le upulo va le o te lia ke wiso o la wa te lia ke wiso le o langa a la lava e ola I le o langa tuai. La te lia ke wiso a fa ne o la ula o la inupia. Ai o mai la so ne o la o te lia ke wiso o la lava wa le ula inupia a wa inupia ula. Nga fesu ya ia ku langa o mea nga ya ale sei ma finga pe fa mai ele sei nga. I want you to hear the Spirit of God this morning. Hallelujah. Watalia ke wiso o le melelei. Ai le o yai se la sanga. E le o yai se swinga. There are no fruits. Awala au noa malengang pa ia. E le ai ni fuatanga o lo fa olaina. Mo lo fa olaina. Are you with me? O ifa lai te vai ai. E fai ngofia na I lole mena te iai. O lo valea mo lo pocho. Pe a fai wa yai ni fuatanga o lo walanga. Ai a fai mai o lau mori mau ale ngā mai le valu lima ngā e wha o lai ngai le wo o mai lua fumwha e le ai a se swingo ia ngā o oe o le vale. Are you with me? Let's hear the Lord for ourselves. Let's be wise this morning. Langa walata mai si tianga. The reason I've said the rapture is very near. I've mela to tupu le lau langi wai teimi nei. Ta tukte le mai lua pe umale la unga le asole nei. They are all happening now.
Wa faisi leva wa lua afe lo sumal fatau sanga talu maliu ke wiso. A o ia te vai le ono sa i mai o le tua ia i tātou. So it's good to come to church, but it's much better to have the Lord of the church and the Holy Spirit of the church alive and well and walking with you and I today. O le mea le lei o le mea matango fil tatua mai le lotu. Ai siri e nā, wha popo le tatua mai le lotu, I le fio moni lo ke wiso I lo wolanga, ma fio ngang pa ia ia te oe, e wha mamaloa maina atoa, me umalawa lea o lona malo. So, o le fangsua o le ale wha tusalna, o le ngang pa ia. Mafu angana me o le ngang pa ia, awa a fio ngang pa ia ia te oe, e te maua whalinga. When Holy Spirit come within you, there are new revelations unto your life. A whai ai o mai nei te le iloa na whalinga fau ia ina longa winga, you are still vasting. O le vasti o le wha konga ngā le a fo ingai o le valea. Fesili ia tupou, ngā te wha mamanga winga upu konga ngā mo a fo inai mo tātou ia ina. O le ngang pa ia fo ilea, ngā te au mai le poto. Au mai le poto, au mai le malamalama. E le mawhai na malamalama le poto ia te oe mau o fina ngalo le tua. Pe ale ai le whau unga ngang pa ia. We can have the wisdom of the word of God. Ngam whaintato loa tala o tus pa ia. Ai lea whaintato malamalama I le loloto, le lautele ma le mawalunga, o a onga ia le fionga le tua, ai sea, a wai le o iaia ngang pa ia tonu ia te oe maa. E le whaintato loa fo I whalinga. Ma fuanga na ina ua tia e ma whaatu le kalesia I Efeso. O le tatalo Paulo mo le kalesia le na, o le tau pumua mua fai pa suma le fitu whamai, o te tatalo mo utou e le au noa Efeso, o te tatalo I le anganga o le poto, le anganga le malamalama, ma le anganga o whalinga. A wa ai le mbaua mea nei tolu, ia e va lea o tatou wolanga. Le upule o le va lea, o le lei loa o mea lilo le malo. Are you still with me? Are you still with me? O ia te mama ino sei formula wolanga, wa tape nei na le lei lava le tua. Every direction of your everyday life is in the Word. O le awhine o tai ala ino lo sei formula wolanga, o lo ia I le upulea. It's sad to say right now, to tele tanga to watalia ke wiso, a o lo o ona pe le pong sai le upulea le tua, mo I lantou. Are you with me? Are you with me? Te mana o te vai ia na, fe sili yante o le tai ale nei, o iai se malamalama ia te oe. Fe sili fo yante oe, o iai se fangu suao, o lo whapenana e whaalangolango I aso uma o lo lang. A wa mena o lewe e whina ngaloi le tui, a wa a whai e le se fangu suao o yanta ua. Wa mauti noa ta ua le tai au nei, o ta ua o. A wa ke whewhe kau le upa. A wa e loa kau le upa ke loa fwoi le no lo tatu iei na. Whai tau whai upa lima, ia. Wa tuai mai le whatu a whai awa, o na tau whai tule mo moe ai leo lanto uma, ua mo moe lava. Whai upuna lima, o lo au mai ai tātou le vai tau tonu al nei tātou te iai. Mai le asa na whetala e ke wiso, I le whata oto lea ma o au ke wiso o le maunga olive. Te I o mai le asa nei, o vai teimila nei, o e popoto mai e valea, o le mo moe, ua mo moe lava. Le unga upula le mo moe, o lo mo moe o tātou wanganga. O lo mo moe o tātou loto, I le upu leo a mai e le tui I ate oi maa. Are you with me? Tātou e whatasi la. E mama lama le wingo le whata oto lea. Ai, e uin whame ua mo moe lava. Ba ai le se senga le awata ma mai le au popoto. Nai la lo whai so e na. Wa lo whai ua tuai mai le whatu a whai awa. Lona wingo le whatali. A wa e mam lama ia fionga le tue vai le awa o ngā peteru. La ua mai tangata whami, ale I peteru. O fe e kau ngua nge me kua so lo makua, levanga mako whanolongo I awa onga o le sitianga. Nge wa umaku ianga, wa mali wako grandfather, wa umaku great-grandfather, wa umaku great-great-grandmother, wa umaku lela, umaku anga umaku pulanga, ai le koi kupu anga mea. Ai longa e kupu anga mea. Wa vai le leo tangata kiusiano. O tangata e kusi I peteru, I o tangata kiusiano. O tangata e peru. Na whaalongolongo le upo le tua. Li liu wai le oisi au isi ana whaalongolongo ai lato te le taliaina. Ai le ngata foi le o kewisiano na talia hawa onga a Yesu ki wiso he ala le moni maua peteru. Tātou e whataseina. Man tua whai peteru va vengan whai le tua e sa vali ka maloa.
ai la fo ia lona tata la men tupu la tata o pecheruna o pa u lungo tangata o ka waso bo kukuli aya bo ma isi mi fo le sa o se fiki so ai baba yena e la fo ia le ata ai malolo tangata vai le mele na faile te malole au tangata soi fu pe o e mau fa mai no pe teru e le fa tuai mai le tua e tusa ma me na ia fola ina ai awa e le yo tangata uma lava ile salamo so ia te vai o le ono sai o le tua le e o mai le lua fa talu na au mai tu spa ile ma tu sia wa ele te tu no ti ai ono liman tu sia right ai o mai la vai te minei o le ako ke fa kan a le fo mata tu lo ma tu spa ia le fa me le tua o le sulu yo vai mal ma ta tu wala na lan tuai mai le tua na ona e le salamo uma Emmanuel Christian Ministry papa to toy kau ke le lo ke fo ai ska kala yo are you with me what that of I want you to hear what the Holy Spirit is saying to you right now ia e va ai lava ia te oi la fionga le tua ma e fa penale ona e fa masino ina lava oi lo soi fua mo lo wolanga o tele fa masino ia te oi I'm not here to judge you my calling is to reveal the word of God o lo vala wina ne fa ilo le fionga le tua a fo ia o te va vai fo ia ta wa ia ile ste me fa ilo me le tua I ana me fa ngaluenga ia na fionga ia ele mulmuli ia na me fa ngaluenga ta te fa ta fina so you feel comfortable now le fo te afia tu tonu ia ina are you here okay so fa me le fionga le tua na e le fa tua mai ai se ia o tanga te uma lava ile salmo a wa tato lo fo I e ui o la o te tu ava no le tua na tato salmo ai e manu tua fetala ngale tua na o ai fo ke wiso you see the combination and impressment of Christ of the word in the Old Testament por fenga tua na ya o mai ile tu so kenese me ta o peono le fa me wanga sala le la lolangi uma lava Wale ai se si lava e ai se ami o tonu la langa fa mai fianga le tua ai tasi al tanga tanga ile tua lai e ami o tonu nga na o noa ta fa tasi il vanga le la ia go mata tele fa no le fianga le tua mai ke wi solo I le fa na ia fa mata le mata o pelu suma fa o Mateo are you still with me am I still making sense to you wai mamla mai na fai upe tolo mta upuna yono ke nese na feta la yane tua e te la ngona se fonga na le tua me le tua e le fa vavau o na finau o lo wanganga matangata o tangata na o te lau lua se fulua o lo ato tausanga ia pesi le kufo vai na o feta la ile tua le ta me o le tua lofa o le tua na te le tua la fo ia to which is true ele tu la fo ina le tu ai a o lo te me tu ile tu lan fam sinonga e fa ma sino le tu e ala me na fai sanga te la na upulea so va la sona fa me tu so e pe ona po no ma fa sio kia u mai le tu tanga to u mana ai na noa malona ainga vai do fo fongia na le tu na ia fa me fo ya la o le tu ngan fa ngan kwai shut your face fa me tu so il fa ngan fo ia e pero suma tol fai po val o le tua ona nafi o le tua nei o le tua taiao la o se fatala ia le tua as I was there in the book of Genesis I am also that same God and I am also the God of tomorrow so ite va vai le wa mai uma le tua le upule mo tatou taiao nei ai sia o lona fina ngalo e le ngata ni tatou loa o onga ia a o tatou sauni a o na saule le langa le angem sini mo le pu le tua tatou te fa pena fa fosei fa me upu fa fosei wa nei a wa mama mai fa fosei fa le upu a fa le upu lo sei i fa nga fa fosei ya wa e ko fa le fa fosei nga ke wa masangi ai no nga le si le si
That's the reality and the truth of God. Hallelujah. All right? Whamai wa momoe wa tau whai momoe lava. Whai tau lore whai peono. Ia, a wa o le tūlua pō, o na saunga I lea o le alanga. Whauta, wa saul whatu a whai ava, I nā o ia o tō, e whawhita ia te ia. So I le te vai ai, e le vale lava lo whataltali. You will never miss that time. Because God is a God of promises. Na ia whetalai le whoina, wa saule tua I lona lava teimi. E le saule tua I lo teimi. I te lewa le tua, se whingalumandia, aua te sau kausanga nye lua o lua wha, langa lei ai ia mako mea whai, you know? E ke whiu e te talo I le tua le mena, e saua le tua ia, I lona teimi. Maua mai. Mafu angana e mai ele upulea, ina ia tato muli le kalena le tua. Ai le o lau kalena, ma lau kalena o loo iai, I o tato loto. So e tali ane tua. There is a time that God has chosen. Fa make riso, e o fo ia te ia, na te le lo le aso lea, o sitianga. So it's a secret. O le mea lilo pauane o le mea o le malo le tua, na te le o whaalia I se tasi. O le teimi lea, o le sitianga. Fa tau pau fai fitu ia, o na tutua I lea o ia tau pou, ma lava ma tau teu ala tau la mepa. Wa ve leo wheala. Na la tau loa, le leo wa sau. Awa o leo wa au mai le avai. So, o le aso le na, lai fai au fe au. Ala whanga por kai au ne o leo te launga na honga. Ai ke au whau sei le sau mele alanga, mai le ai se tasi na te lela ngona ina. Le aso le na. Na tu aluatu. E le ai ma se tasi na te lela ngona ina, e la ngona ele au valea, e la ngona fo ele au popoto. O le amazing thing about the grace of God and the fulfillment of all his promises. Leo whafongia na o mea wa whetalai e le tua. Ma mea wa ia atua whaina mo tangata umalava. Hallelujah. All right? Leo wa wheala. Leo e vai lo whamea wa toe teu teu wa lantou la mepa. Note their actions when they heard the sound. Wa vai na ngai oia le tangata o la wa whapena sa nova whatalitali. Lea la wa malanga lo ilunga. O me mo mua na whai o le teu teu o la mepa. La wha whatusa o la mepa le tato o ngal tai au nei. O le mamalama leo le upo o Yesu Kirisi I o langa o tangata. O lono minga wa whalongo lo ina ala mai loa e ala le vi inga e ala mai o whawhitaita ma wa lema na matu whatari a leo o mai lawa praise the Lord. E wha mai lau wale praise the King. Hallelujah. Wa ala langa o mai naso lawa ta pena e leo ka penga la le mori pe on tatou loina. Wa la whame wa mai wa whapenganga kipi le makapa o le afo inyo le po vavae e mori pensingi sa moa ia po mori ku po mori fang ia po mori popo le kelo ala ko sa vai wa mau mai kele e mau ai va e nga po le ape mori fangu pe mori popo pa wala me e kapenga mau mai na la ko ngi ko mori popo nga ma ko sa vai ti ka ko kali e foi fa ke ai lo le la va nga te sa fa ia nga okay fai poi fina da tu iai fai poi val ona fanya tu leo e valea e popoto au mai ne au to swao mama to au wa le a mamate mai fa le aso le la wa fa matanga mai loi I le fai opulea le winga fa matanga ke wiso le a matanga lava e popoto lesi to lima ai valea lesi to lima Lela wa amatana matala mai I le mea na fa meke biso e valea isi ai popoto isi na fa matala mai foi o isi na ave o lanto mori ai le ise so lela wa fala mai I le wa ai lo le o le afo ne o le au valea le I wa le ise ke so wa mu iti la lanto la mepa man to le ntavatu o le la mepa le o le malama le upo ke biso o tu spa ia le yo lanto wolanga ona wingo tulanga le wana muchichi ona e sea pele alu foia e faitau le tuspaia. Are you with me? Le la wala kalaka mai ati oelea e te le faitau al tuspaia. This is you. On the day of the rapture, when you hear the sound, because everyone will hear the sound of the trumpet and the voice of the archangel.
Hallelujah. So I ala mai lai laso na ma o te I mai laso fa pe o le te o te afo ne o te Lagavale laso wo o ke I mai lo wa ave la vi praise and get the you will way a feel mai nei na I of alku oi pa wa ngal me ai le se ori mongi ata nga de upale sa lo ngu o le fa pe o le nga fa kali o le fo kwa sa ni lo fa ka o le wa sa a o la tou ia la mepa o la tou moni ala na safa pena ona yele ori moni laso le. They were really looking forward to that day. You know why? Awa a o momoe ma ua matua momoe lava. O la tou il temile o fa tal pena fatu o momoe ma matua momoe mai le aso na fetale ke viso se yo mai laso le nei. Are you with me? Are you with me? Understand the teachings of the word, the secrets that are contained within every verse and every passage of scriptures, right? Olanto ia le sa ia swau ma fam swau ma fa pena ona yele la mepa. O taimi o momoe le mai tem fetaleke viso. Olanto ia sa ngalu epea sa la to talai ia le malo o le atua. Sa la to fa malolo ia mamai. Sa la to wasiasi ie o lo fa pena ona mamai po e fo yo fa de pui man tu yele va ngale na watu o ya o ngale am ta upule lo sumali nima le wa fa mai le yo on fe ana ma to lo ai o ma to fa fanga ya to on fe na ma to wa si ai o a fa me ke viso ya na o se au pito I titi o lanto umana no to fo ya o au le so I va mo to langal ma fo angale o le se senga o le na le aso na fa o le na pau na le upole tuana ya te oi. So mela nai o ya te mal kai au le te mile o sawele la ngai na le sau wa mui kia ko ya o le yoane tol su wongo ngai ya ki oi a o isi mau uma lava e pe o salamu e valuiva tol su malfa vai fa tasi salamu e valuiva tol su malfa ya That's okay. That's a start. That's a beginning na. So lanto wia, sa lanto faya mea uma lava. So le fala also, le elewa e ala mai le aso lea. Lai ala mai male ori, ala mai male fia. Ta fia tasi ina. Fai mai lo leo lanto wia vale mai. Le malu. E mai a singa swa o ngai, so ko rol me le malu a. Okay. Pa kumu pelo fong swa o ngai. Ai o ke ve se la vaanga I pe a o te la so le. So a I te va ia na le tulanga le na le wa fo ne wa mai la to mai au mai sina. Mai se swa o mota to wa I te va ia e le ma fa ina fa so ina le ngang pa ia. You can never offer Holy Spirit to somebody else because Holy Spirit is available to every soul on earth. Everyone has to receive Holy Spirit for themselves. So that when they receive that, revelations and wisdom, knowledge and understanding and revelations will be yours. So lema faina fa sole ngang pa ia sole na. Fa lo fa fam tala nga to ia. Le fa mai I ina wa fa mai na to e vasina ola mamati na to la me pa mtolo puna le mate la sole. Wa matua ko ya ape. Wa amaka nga mu malala a. Nga nga le malala sa nga opua. Mu malala a. Malala wa le ai se a fo se flame ai anga lo ko pe mo mole o sikaleki wa fa mo sikaleki ai ula e ke ulo le ke va ko saule la fo le ko le o le afo nyo la e o sikaleki ta ko e ke mi miki lo o lo fa fo se I mai ia le mena na e fa pe ngala mo ia la me pa ia o lo winga le o langa tanga ia te mi le ko ama e mana o mia lava ia se swa ai le so le mo tuale mfanya nto fa so ma wa mai o le winga fa so te mi le nai ina wa fa longo le tai au nei la fionga le tua fa tumu ele ngata o lo nganga I le upo le tua fa me ke viso a fa to tu mau ya cha a tu mau foi la upo le tonu ya te o me uma to te ole to le chama e fa ya mo to ai fai mai foi ke viso a o lo tama o ia le nai tau wina o to e te lo le anta le winga le opule o mai tau ala to mori
Lea se sau ile langa lea. E teu tama. La me paolanga umaia. Sa whapena na ola matalai ma avel fina ngalo le tu. A ola antou ia na whatalia al whaotanga. Ai le ai ma se me fai. Mantua whai mea tama. La au umalava. E le fua mai. Lan fon me fai e le tu. Ya. O ma whakele kou whamsingonga i tangata ina. O whamai kipi se pa ko mai e ave se ina le pe. Ya e sa o ko wal me na famele to mai la fionga le tui. Ele fa lo le tui mai sa o le tui me o i tangata ia. Ta te fatasina. O tau pou vale e te mia na mo mai. La vai fetala ia le tui. Ai sia a wa o tau peno fai atu. O tangata ua fa aola alaina. La vai pipi ia Yesu Kristo le la. Are you hearing? Are you seeing? Are you seeing with your spiritual eyes the word of God right now? If you fa wo ia fionga uma lava le tua. So sau leo tama fa vai on. Fia ko sanga o u fa. Kiu ia ti oi a ya. Fai pe. E ia le so ke loa ia ka mo tama kiu nga alu tama. Ai ko sa a le solo ale o sau lo male alanga. E le ko sau lo tama kiu i. Ai sau lo tama wa ia kulo. O sau ele sau la ma se lo. Ele sau ma se ngaifi. A o sau lo tama ma le iliafi. Ma so ele kau fa ola la le afi le iliafi nga ele le nga kasi al se. Hallelujah. Can you see God there? Mai ele wingo la o nga le tuena. O fina ngalo le tuel tai ole nei. Awoni fa onga ina iliafi ya ti oi. Awoni fa onga ina ya cha. Hallelujah. Osana. Ta te fa tasina. Ai po iva a watali mai o e popoto fa pe mai ne ile lava ya I matou mo utou. Ai le lei o no utou wo ye fa tau. Ma fa tau mai ai ni utou. Ma ile le phrase there. It's amazing. When I studied this last month. O foi tau le fai ko fa mai. Ai le lei o no utou wo ye fa tau. Ma fa tau mai ai nia utou swau. O ia tau mai ati o. A mo moe ma fa tele le piliota lea mai le aso le tau tala ke wise I lua suma le fale mo olive se o mo le lua o lua fa la lava ya va nor swau. Are you seeing that for yourself? You don't seem excited. Can you be excited just for my sake? O ia no ile la ia swau fa mai la wa tama mai le o ie fa tau ina ia to mo mo so o taimi ia tau te fa tali o lo ava noa anganga pa ia ya te oi ma o lo wingo le fa tau ia o le amela ngana na ya o me la lo langi ngang ko wolai e mai ai ko swau na either you rely on the Spirit and the Holy Spirit of God or you can rely on the understanding and the teachings of the world. E mafaina e alu e mai lo swau me la lo langi le nei ia na a wa swau wa ia le ngang pa ia e le mafai ona avesea moe e nau ia tia. So if I'm na so nei o e nau ia ngang pa ia. O fesili fa fena nau ia ngang pa ia. Wa e fa ola ina. Pau ane me na ia ngang pa ia. O lo wala au atu ngang pa ia a fio mai. Ma e fio tupu tonu ia tia. That's all you need. Pau ane na me tel tonu ia. E ke le ka va ngang pa ia. A fio mai ia. A wal fa ke fualo leo. E leo fa ke o lo leo a fio mai nga pa ia. Hallelujah. E lo le kele foi up. A wo ke ave ia ava lau a fionga le nganga o le malo lama le nganga o poto. E a fio mai ia cha. Mai nga pa ia va yo. E ke le fa se e a fo Are you listening? Are you listening? Hallelujah. E ava noa nga pa ia mo so se tas. And you are the reason when the Spirit of God was given. O e mafu angana mayangang pa ia siya, pa mai ke wiso, ina ia mafaile o na avea o tou, mau, moni mau. You can never witness for Christ Jesus and the kingdom of God without Holy Spirit leading and living in you and I. Le mafai, mafavana o mai nei yan, tau te leo ta lai le swafo ke wiso, ta tau te leo fa soa isi tangata, ta tau te leo fai a fai mena fai mai ke wiso tau te fai.
ona i le o iai angang pa ia tonu ia tatu. A o iai fo angang pa ia. La ka ko ke fa moe moe. File mu anganga pa ia te au. Oua e te minoi mai. Ai whai lo uata mai. Hallelujah. So lewa whai lo mai mai. O e whatau. Na o, wai wala mele wo iai. So fulu, walato wo. Si, o la wata mamai le taimi lea. A wotuai. E whai le kala fo i le maunga o vaia. Ia vaia malonga ko finge o. Ia le ngā. E sau apa ula ua. Ia le ngā. Mo kala fa mo se kala fa sa mo o ko mo kala isala eru ami kala fa sa mo ia ina. E sau kengi o ko ai e sau o liu. Ia be di me ko wa ka mama ia kala fa sa mo ngalo su ko po fe ngai ko wa ka mama nga. Ya wo mau fo o ko nga me am ia ko. Okay. Fa mai lo le wa la tro wo fa ta ona sa wa i le fa ta fa ya va o e wa sa nia foi wa la tro lu fale o le ano a to le fa ta oto. This is the heart of the parable. O le fatu a to le po le ale mena e te ia le aso le nei po e ata mai po e poto po tanto vale le o le aso lava e te langona i le upu lea. Ma fa pena ona ta ata ma mai ai lea. E ta te mauana tulanga le iai. Fa mai wa ona to fa tau. Ona saulo le fa to a fa ya va o e fa fonga le lei. Man tono fa yatu. O tangata uma i lo le tala ma o onga fa ole rapture. Mai fa fa longo iai. E leo uma tangata na. Not everyone that hears the teachings of the rapture or also believe in the teaching of the rapture, but they do not live and they do not believe the teaching in the heart of the rapture, they will miss out. This is a scary thought, but this is the truth. You shall know the truth, and the truth shall set you free. That's John chapter 8, verse 32. If I try to lot on away, Lord me money, what truth are you living today? La le upu moni nai te olai. Pea no whatu tai aole nei. Nā we whafonga e le ufiufia e le tua le mea moni. A e langone tai aole nei o nai te ola se o Lagavalea. E tele suia upu le fionga le tua. Nā lai wha meke vi se vale lea i se popoto isi. I don't know po i tangata vale lea o i tangata popoto. I cannot tell that. But the Spirit of God is speaking to your spirit this morning. Nai wheta nai ne tua le nganga nei te tonu ia te oi. Hallelujah. So le asole not fatu te oi. Aua te ari e whatau. E whatau mai ai. A o te tonu ai nei. Wala au ia nganga pa ia fio mai te tonu ia te oi. Don't go out of his presence. Maua mai. Whai mai la tau ia e popoto mai. O i e whatau. Aminga. Toi o i o le lalolangi ne nai su e mai ai. O le taimi ano ese mai ai le mamalu lea o le atua le mea lea na lato no nofo e whatari ai na o ina le taimi na fio mai ai lo lea o le whatua whaiava. Tele tau sanga o whatari, they've been waiting for a long time and now he's here, but they missed. They missed out. Mai wawai le moni lo le fionga le atua na. Papa toi toi, awa ta te misia le avanoa lea. Awa ta te tu ua le mea nei o lo iel whaunga ai ta o le lalolangi whatau mai iel suau. Don't go out to the world to get that oil. It is right here. That oil is here. That Holy Spirit of God is in this place. If you're serious with your life, you are the only one can get it right. A whaina me te mana i te alu laso lea. Ele suia, ele tualo soi fua mo lo walanga. God is not going to change you. God is not going to change me. Why? Because he's given us his word. Le wa mai atu ai mau le upu mena fa mai le ke wiso a to tu mau le upu le mau to tu mau ya cha o mea uma to te mana na o to te ole atu ai na wai mele mana mai na au le alu la lo lang ai fa mai para au mai ya cha o te tali lo mana o. Are you with me? Are you with me?
Whamai o e wa saunia fo wala tō ulu whale atu whatasi mai ia i le tau sama anga ona puni lo lea ma le whaitutoa. So i te wawa iai nā, o le kemi koe fo i mai ai, te fo i mai wa ta puni le whaitutoa. A o i fo i te wawa iai nā, i le aso lea e le ma whaia lau te talo. E le ma whaia lau te talo, pe al whaia o le aso lau leo o koe alu, e su e mai se whangsuau. E le ma whaia ina la, e le ma whaia o le mata. Ona tue tala ina le whaitutoa lea. Why? No amount of tears can open that door for you. Once that door is closed, it's closed forever. Are you with me? Are you with me? E le ma whaia lau te talo, e le ma whaia lau te talo, e le ma whaia lau au ngani, e le ma whaia lau au ngani. O na whapena on te tala whaitutoa lea aisea, wa lo na au mai lea wanoa i ati oi ma. Are you with me? This is the word of God for us. This is the awesomeness and the grace. O mele e te vai e lea lofa o le tua i ati oi ma. Tantou sa mua wa tatou o li olem fie pelu, wa mako lo loku. E ke le alu lo le whawau ona wa e lotu. Ai ma ai a fionga le tua lema nino a fionga le tua iai nā. O sana, na o e aia, o lo iai le la mepa, o lo mumu sai, ma le suau, o lo whapena, o na whatumuina i lantou, i aso umalawa. Leo te punu whaitoa. Whai mai mona maua whaalinga tolu. I le kalesia fital whaia. Wha mai o ia lea ana tatala le whaitotoa. E le se tasi na te tapunia. A o whai nana tapunia, e le se tasi na te tatalaina. O Yesu ke wisona, so e wama ailai tusi o whaalinga. O tusi o teimilo si tianga. Leo whai mai o Yesu ke wiso lea, o ia na te tatalaina whaitotoa. I le teimile nei, wa matala le whaitotoa na i lo le whaavau mo oe moa. That doorway into the throne room of grace has been opened for you and I since the day that Christ was on the cross. And when he declared unto the universe, it is done, it is finished. Mai le aso na tau wai ke wiso i lunga le sa tau mai alanga. Ua tau no, ua whaile nei mo oe. O le aso na matala ai lea. O le ia pupuni pe sa e waina. Le ia pupuni i le mamalu sinsile ese o le tua. A ua avanoa i loa lea. O le nofa alii o le sinsile ese. Ai boni mau wali tusi ai foi neo e peru. Mai il fai upe fa, mata upe fa, al fai upe sumalon fa mele, ia tatou nau wai tatou te ulu atu. Ina no fa ali o le lofa tu no. So nai te vai le sone wa mai o mai le tua manu inga mo oe. Ai sea e mana o atama. O fa no nga foi lo ke viso. Mata upe sful mo le fitu o tusi o Ioane Evangelia, na tatalo e ke viso. Fa me ke viso ta mau te le tatalo mo na o la toi o so la ia lena. E ta sa tatou va vai losu mal farma losu mal lima. Ta te fatasina. Ai fa me ke wisu. Ai o te tatalo foi. Mo i lantou o lo oi papa toe. I le tolu tasi tolu Sydney Avenue. Ina i alato iai fatasi ma o oe tama i le mea iai oe. Can you see yourself there? O nai te va vai ai. Ina ua tu sia le tu spa ia le. Na iai lo ingo tonu nana iai mo lo wa inga. Are you hearing? Are you hearing? Before na e oti le tau fa bea. Ele fai aku fai au le tu wai. Ia e sa ilia ea se no foanga mo ia. O fai au fai mea le nga. Ia o anga fea nga ngai loa ai e ka kalo se si mo lesi ka ngaka inga. Are you with me? Mo meo le anga nu ule na ina ia wha malia mea na o le tinu. A o teimi ia le te o lai mai sei fo a ho ngai maliu. O ke le ka kalo ia le tu wai. Ia e alofa ne lava ia sione simi. Wa lot o le fia ia te o e fai tau langa e fia. Ke le kakalva so na vano. La so na fai ke mo ia te. Ai ni saunga sikiang. Da ton tama fa fetai. Wa mautu dona no foanga ina. Wa uma na etusia. Wa ia yo matu no foanga fa tasimo oi I lo no foali. So fa fetai fa manu yang ina. O tatou te talo na yaso na. Ai a whai o ki loanga e alo sa I wha le kongua. Wha ta ma. Wha whtai a velo na maliu ma o onga mo I matou. Pau ale ngā kalo e ave nga. Wa lailo a umata a wa a whai lola e wha. Le tuai. Wha whtai. Wingo o lea I a tangata ma a. Are you listening? Wai wha longa yaso ia. A mea ia. A wasu nei a o I tatou. Okay. All right?
Ona pupuni lo fai tso ya le la sa suma le ko ki uma e mulu ana ona o mai le o isi tau pou yo le au vale le a wa fa pe mai le ia ya e ta tala atu le pui mai la wo mai wo fe mi kai wo mai mo swa o ma va ya ko mai ya fa swa o le wo sa fa mo menga na ya ba ta tala mai kui kai mi fo ngai kui ele kui fa alo wala wo mai wo fi wo mo fo sa mai ta bale wo mato mai praise you kui lo ko amalepe ai sa lo le tal ako fai kaulo le suma le lua fai tau fa tasi le suma le lua o leva na no fo lawa i le fale lo ma fau i lau to na i le ai ko koso mai lava oe na mangue le sau le vala au suma le lua. Want everyone to read verse 12 ma ai le ngana sa mo. This is the answer to all these teachings this morning. Mele tanto te mana o yai fai tau suma le lua ia a ua tali atu o ia wa fape atu e moni o te fai atu ia te o tou o te lei loa o tou ava iai na o le maule tau ke le fia fa longo iai. No one wants to hear this, but this is the truth. Fa mai truth o me moni me tono ale tu pula solea le bota to mai tu ia tu o ai fai mai le fetalainga a ke viso e money surely o fa mai ele ai ma se pepelo o te fai atu ia te o tou o te leiloa o tou ai va vai mata o pe fito mateo amata mal fai polo suma tasi la wo yel fi nga isi ka ko a ngal ma ka punga fi kulo suma kasi ai vai e mangu sa mo ma ya menga ku po nga ya vai famia ba fa nga le kala mai nga mako fa malolo mai nga mako ai fa kasi mo nga mako lau nga inga lo sa fa mai ai fa mai o ka o nga ku au ya mine o ku ia o ko o ya hallelujah. No one wants to hear that. Fa mai o ya le ba fa ya le tua le fa ya o ta te ave se al fina nga lo le tua fa mai le mo le maua le tua o lana upu o le malama lea o le sulu foi lea a ya Paulo no na tali fa le ngago Timoteo lua Timoteo pata ope tolu o sumo leon o tusi pa ia umalava e a maile a nganga o le tua ia au mai roma mea na laina mal tusi pa ia lea e a la mea lana o le fai tai hao le nei wa tato wa o fatas e te a o mai o te a o atu fo ala wa o lo ata mai mai fia mai ma e nau mai o le si foi iau o lau e te a o te a o lau o ai mai na o le va fia le fale ke loa kwa iau folinga le o lau o ai mai nga mai o lava nga o lava nga so wa o ai mai foi a tau ia o ke fa ko e se kwa ia te oi ai si fa ia o mala mtau ia ina o ila se lo foi le e pule kamal o makua wa pule na kamal o makua ngoi a fa leo Lagavale mai pokasi ia o ko la so nge au mai lo male a ve muli yang. And this is the final warning. Ela tato fai tau fa tasilo suma tolu. See for yourself the warning and the advice of our Lord Jesus Christ. The ones that when he opens, no one can close. And when he closes, no one can open. Fa longa fa tua mai o tali fa lo kevis. O le ana tatala fai tu to le lo le fa vau. Le ai se sina te tapunia. Ai ana tapunia foi. Le ma fai se tasi on to tala tato fai tau ia. O lea yo to matalai. Awa to te le lo le aso. Po le tu aso. E sawai la te le o tangata. Fai tau ia le English church malanto le o yang tu sa mo le taiale nei i le recording nei lunga le live ia. Therefore, keep watch. Ole awa onga le mai ati oe ma i tai aule nei. Ia tatou matala. Be watchful and be alert. Watchful for what? Ba ai le upulea. Ba ai lau la mepa. Ba ai lau nganga. Ba ai lau loto. Po fa pena na fio ai ke viso po mau ai se no fuanga. O se no fali o ke viso tonu ya te oe. Ba ai lau fang suao. Ba ai le ngang pa ia.
po whapena ona atu toa ia te oi. Awai, e leise so tantou I loa le aso lea. Ai tantou te ola matala. When we are alert, we know what to do daily. So we won't be caught unexpected. I le aso lea. Ui an whamaiti ke biso e leise sina te loa ina le aso lea. Ai ao I le aso lea e whamamlama e ngang pa ia te oi. Wal mafu anganana mai ngang pa ia. He gives us the alert as to the things that are going to happen in our everyday walk. Tatu tu lai. Hallelujah. Hallelujah. Tatu usu le peso le nato a matai. Desa tatu val awa ia ngang pa ia. Tatu usuina le ngang Samoa. O tata talo fo le na. Listen very carefully. Please don't close off. Don't close me off. We haven't finished. Tato te talo, o tato te talo e pese. We're going to sing our prayer. O tato te talo na, tato walau tu anganga pa ia fio mai. That's between you and Holy Spirit. Listen very carefully. O te mine, o te mi o oe lava. Le ala utali atu. I le a o mai o te mai ala ilo na ngang pa ia. I le mita upule iati o le tai aole nei. A whai lava wa e langona ina. Lona awa o mai ma wa e fia nofo ta pena. Mo le aso lea. Tato te talo e ala le pesile na. E te pese atu ia te ia. You are sitting there in His presence. Just between you and the great I am. The Trinity of God. Na oe amal ta mama ngang pa ia mai Yesu Kiriso. E te ungani ina wana te langona ina. O manatu. Mo langona. Te lama se lau tōsu maleiwa nai ma malama la fionga le tua. A ole iai se upu I lau ngutu. Mo tātou ngutu. Wa loa ona ia sila fia ina. So lau sila fia le ngang pa ia le mena wa I tutonu ia te oe. A wa se ve uina le ngang pa ia lau loto ma lau fina ngalo. O lau loto foi. Mo umana tuna tunga le tai aule nei. Ina ia whapena. O na vea oe a vea ao. Ma tangata ata mamai. Sa uni lo wanganga. Don't just sing it. Meant every word. Awana tau lava na peseina. Aya e vai ia te oe mai whanau na watu ia te ia. Ai wha mai le tari o oe lava o lo uvaiola. O le puna vai le mate. A wai vai ia ina mo le ata leo le wha o wha oto na mai ai tatou. Ai ia ngang pa ia ina e musa e sai pea le mo rio lo wolanga. Hallelujah. Team. Tato vivi. Ta talo atu. Hallelujah. Fa feloa ia te ia. Lo mana. O e lava lo vaiola. Yo yang ang paya. Puna mai pea oi te tonu ia I matou. Mai le ata mai le poto mai whalinga o lo malo ma lo finangalo ia I matou. Wala aulo yang ang paya. Tua tu lolo tangata atoa ia te ia. Tau ia te ia le mena te manao ai. Tell him what you need right now. He said, if you remain in me, like that's Jesus Christ, and my word abide in you, ask whatever you need, and I will give it unto you. Malaule ya te ia le na. Maya fai, tau te tu mau ya tau e Yesu Kiriso lea. A tuma foi la upu ya tau tau. O tau I la upu. Ne uma tau te mana na wai. Tau te wala au mai ai. O te whaia le mau tau. A tumu I matou wangang paia lau tumu ato to. Hallelujah. Via malama o matou wala I la upu lo matou tama. Pamanuia le ngata iai matou I la loi fole malu le nei. Ao matou pa anga wo mainga. Lo matou wosi tau langa fatasi. Malawa fio lunga o le nei ala leo. Wa oina feta lai I le tai ao le nei. A matutu mau ia te o Yesu Kiriso.
A tuma fo ila upu Yesu Kiriso ia I mātou ma mātou ila upu. Me umalama mātou te mana na wai mātou te ole atuai. E te whaia lea mo I mātou. So whaftai ngang pa ia. I lo tali mana o mai ia I mātou. Ni tai au nem whainu mātou whapeifu. O I mātou. O tangata popoto. A wa mātou tali tonu. I lau upu. O mātou wala au nya te oe. Wa e tali foi. A fio tupu o ngang pa ia tu tonu ia I mātou. Mele yo ye so mātou loa, mele va ai yo mātou mate, le falonga yo mātou taringa. Fa tonu ina ngang pa ia tu tonu ia I mātou. A oe fo ia le vi ingol fa menuma fa tanga tato ala langa fa peatu. Ele le tua. Ke taimi o malava. Ele le fo yo au. Ele le fo yo e. Ya avisa langa pate vi ele tua lala mai lalo. Batula manol fongo le kalesia. Ya manuia lava sa ingol nei va yaso. Ya ma malu tu maupea ya lana fa ne tanga I lunga o to se fua ya mai so mato bola ya hello Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚒𝚍𝚎. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558-2896 or 0800-877-328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢𝚘, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢𝚘 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. The best part,
You can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.